Andalusam Andalusam Andalusam. Sljedeći hadis. An Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma qala marra nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayni faqala. Od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma se prenosi da je rekao, kaže, Allahu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored dva kabura. Ovo je jako zanimljiv i lijepi, vrlo bitan hadis. Kaže, pa je rekao kaže, innehuma la yu'adzabani. Kaže, njih dvojica se kažnjavaju. Wama yu'adzabani fi kabirin. Kaže, ne kažnjavaju se zbog nečeg velikog, krupnog. Ema ahaduhuma fakane la yastatiru min al-bawl. Kaže, što se tiče jednog od njih, kaže, nije se štitio od mokraći. Nije te štitio, znači da ga ne upršće mokraća. Imamo rivajet, ovdje nije spominut taj rivajet. U rivajetu kod muslima, čini mi se la yestebriju, znači, ovo znači nije se štitio da ga uprši mokraća. A la yestebriju u rivajetu znači nije čistio mokraću kako treba. Znači, očisti se, ali ostane. Jedno i drugo je ispravno, jedno i drugo ulazi u ovu potrebu i obavezu čišćenja i paženja od mokraće. Kaže, وَمَا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِنَمِيمَ. A drugi je, kaže, činio nemimet. Nemimet znači prenošenje riječi tuđih, istinitih, ne lažne, ne da doda još, nego istinite riječi koje neko izgovorio od jedne osobe prenosio drugoj osobi sa ciljem da napravi zavađ. To je nemimet. I zbog toga su ova dvojica kažnjavaju kaboru. Kaže, fa ahade jaridatan ratbatan. Kaže, pa je uzeo granu od palme, poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo granu od palme, ratbe svježu granu od palme, fa shaqqaha nisfayn, pa je prepolovio na dvoje. Fa garaza fi kulli qabrin wahidatan, pa je u svaki kabur zabeo po jedan dio grane. Fa qalu ja Rasulallah lima fa'alta hada, pa su rekli, Allahu poslanik, što si to uradio? Što će ta grana, što se zabiju grane? Kaže, la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yaybasa. Kaže, nadat je se da će im biti olakšano sve dok se ne osuše grane. Da će im olakšati. Šta će im olakšati? Kaznu. Olakšat će im kaznu sve dok se ne osuše. Vidjet ćemo tumačenje toga, sve što vam sad naiđe u glavu oko toga, oko značenja ovog hadisa, govorit ćemo o tome sad. Znači, spominjući ove propise koji su ovdje spomenuti. Znači, u hadisu, da prepričamo hadis ponovno. Znači, u hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao sa skupinom ashaba, išao i prošao pored dva kabura. Pa je bio obaviješten, otkud on zna da je unutra, bio je obaviješten o gajbu. To da se neko kažnjava u kaburu, to je stvar gajba, je li tako? Pa je bio obaviješten od strane meleka da se ta dvije osobe kažnjavaju kaboru. Ovaj hadis ima više rivajeta. Više rivajeta, znači slično znači, više rivajeta o tome kako je prošao, šta je rekao i tako dalje. Ti rivajeta, znači, sad nisu bitno da ispominju detalje toga. Pa je on obavijestio, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio svoj umet. I to je smisao toga, što je obaviješten. Da nama se prenese da u stvari ljudi će biti kažnjavani u kaburu. Prvo, znači, govori se ovdje o tom azabul kabr, o kaburskom azabu, kaburskom kažnjavanju, da je to, znači, od ono što je dešava, da u to treba biti uvjereni, da je to dio akide. Znači, mutevatir hadisi su došli koji potvrđuju da postoji kaburski azab, kabursko kažnjavanje. Sa onim detaljima oko toga. Da li se kažnjavaju samo mu'mini ili mu'mini i kjafir?
Da li su imali kaburski azab narodi prije muslimana ili nisu imali muslimana, o tome govorio Imam Tahavi u svojoj tahavijskoj akidi oko detalja toga i u komentaru toga. Što je tema za sebe, znači to iz akidijskih knjiga se uči. Pa se onda spomenite da je poslanik sam ovdje rekao, znači nisu kažnjavani zbog krupne stvari. Ovdje je pojenta, znači pojenta hadisu u tome, znači da ovi nisu kažnjavani zbog krupne stvari. Kakve krupne stvari? Kako smo mislili da krupne? Krupne u našim očima. Po pitanju šerijata, znači krupno, čim se kažnjavaju. Znači u našim očima to nešto nije krupno, to sad kako se očistio, je li ostalo, nije ostalo. Ovo, da prenesiš tuđe riječi, da prenosiš, a to se često dešava, ljudi jedni s drugima gužvaju, svađaju se, prenose određene riječi i tako dalje, često se ne razmišlja o tome, prenosiš s ciljem da kao tjeraš neku pravdu, da u stvari zavađaš ljude. To znači, zbog ova dva grijeha su ovdje spomenuta. Znači, spomenuti jedne oblasti, a to je po pitanju čistoće, a ova iz druge oblasti, to je među ljudskim postupcima gdje šejtan radi među ljudima, zakuhava i pravi fitnu i smutnju da se proširi mržnja i neprijateljstvo među ljudima, bliskim, nebliskim, prijateljima, rodbini i tako dalje. I tako da ovaj hadis znači ima i tekako sad smo se ovdje pitanja. Dobro, spomenuti se ove dvije stvari ovdje u hadisu. Da li to znači i drugim svim grijesima, tako sličnim njima, se ljudi kažnjavaju kaboru? Da li se kažnjavaju ili ne kažnjavaju? Da li se može kijasom to reći ili ne može? Ispravno da kijasom ne može. Znači sigurno se kažnjavaju zbog određenih grijeha. A koji grijeha, dačno detaljno, to ne možemo dati. Znači postoje stvar gajba, mi znamo samo ono što smo obaviješteni, da sad kažemo, aha, slično ovdje, ovo čišćenje, znači sad nama padne na pamet. Nije ovo radio, nije ono radio, zbog će biti kažnjavan. Slično ovo među ljudskim postupcima. Ako ovo ne mima, znači to ulazi onda gibet, ulazi ovo, ulazi ono. Znači, analogijom potvrđivati stvari o kojima se obaviješteni, ono što se dešava gajba, znači nije ispravno to analogijom raditi. Osim uopće da kažemo. Znači da je logično da zbog sličnih stvari se kažnjava, zbog sličnih grijeha se kažnjava također u kaburu. A sad pojedinačno, kako, koji, to je sad druga priča. Ovaj hadis, da krenimo odmah na najbitnije stvari na što ukazuje ovaj hadis. Prva, najkrupnija stvar, ovdje što je došlo u hadisu. Najkrupnija stvar, u stvari možemo, nek bude najkrupnija stvar, u stvari ovdje ovo potvrđivanje azabul kabra. Znači, kao što došlo u vatri hadisma, znači prva potvrda da će biti kaburski azab i da je on od akide ahle sunne vel džemaa, da je to stvar koja je došla u motivatri hadisima, koja se potvrđuje da mora biti ubijeđeni u to i tako dalje. Znači, to je prva stvar. I imamo ovdje imamo sličan hadis u ovom kontekstu kada ovdje spominjemo. Ovdje spomenuto znači da osoba nije vodila računa da se ne uprči od mokraće prilikom vršenja nužde mali, znači nije vodila računa o nedžasetu, koja poslije naravno ostane ovdje povezan tu, jer on poslije činit ibadeta, a ostala mu to je nedžaset. Imamo u hadisu, drugom došlo u hadisu, za koji kaže Ibn Hadžer da je vjerodostojan, lanac prenosilaca, kaže ekseru azabil qabri minel baul. Kaže, većina kaburskog azaba je, kaže, od mokraće. I hadis, kaže Ibn Hadžer da je vjerodostojan, bilježi ga Hakim i Ibn Huzejme u svojim zbirkama. Da li to znači da mokraća ima neku svoju specifičnost po pitanju kaburskog azaba ili nema? To je sad pitanje za sebe. Spomenuto je u hadisu. Razlog, kažem, malo prije smo spomenuli, i to je, ovaj hadis ukazuje i da je zabranjen nemimet. I da je on od razloga kažnjavanju kaboru. A onda poslije toga znači, dolazi treća krupna stvar, a to je ono koji ima veliko razilaženje među učenjacima, ovo što je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uzeo je jednu granu palminu, slomio je i zabojao u dva kabura. Kad je to radio, naravno to je iznenadilo ashabi, pa su pitali, pa on rekao ono što je rekao, da se nada da će olakšati dokle god su vlažne, sirove, dok su god, znači, te grane ne budu se osušile, da će to olakšati onima kojima su kaburu.
sad na osnovu toga imamo dva stava učenjaka. Da li je propisano da mi zabadamo grane u kabure? Ako ne grane, slično granama je šta? Cvijeće ili cviješće, što bi rekli narod. Znači da posadi cvijeće na kabur. Cvijeće ili nešto što vezano za drveće, granje i tako dalje. Neko uzme i napravi krušku pored kabura. Kad dođe djeca trgaju, krušku, štinu, djeca trgaju neki. A onda dolazi krupna mesela, jel ispravno, jel dozvoljeno na mezarju, groblju da se odu, da se uzimaju vočke, jer eto, ima li tu kerahijeta, harama, hoće se ljutiti stanovnici ili neće. Po pitanju ovog ima dva stava učenjaka, po pitanju toga, znači stavljanja grane, vlažne, koja se nije osušila, i sađenja, slično k tome, recimo sađenja cvijeće, bilo koje vrsta, ili bilo kojeg drugog grani. Neko može, znači da zasadi neku, ne mora biti vočka, može bilo kakvo stablo da zasadi i da ono raste. Što duže raste, po ovom ovdje, što duže raste i bude sirovije, ako onaj koji je ukopan tu, ako ćemo olakšati, dugo ćemo olakšavati i bit ćemo lakši. Što duže raste. Ako bi samo zabio granu, on će brzo se sušiti. Ali ako bi posio neko stablo, još ono raste, još hrast stavi, a hrast godinama raste, znači dugo vremena može da mu raste. Uglavnom ima dva stava učenjaka po tom pitanju. Prvi stav učenjaka je, po pitanju stavljanja, znači, grane i vlažne, kažu da je mustehab. Mustehab je da se stavi grana na kabor umrlog. Što kaže, jer ovo radio poslanik sam kaže da bi nama pojasnio propis. On je nama pojašnjavao propis, uradio je to, nije rekao uvaži, kaže, nije uvaži samo za njih ili za njega, ili nemojte vi raditi, nije ništa pojasnio, nego radio, mi smo, ashabi su čuli, nama prenijeli. Dobro, kako je tumačenje toga? Kako može vlažna grana, pojašnjavali su ti učenjaci, kako to može vlažna grana ili stablo, neko koje nije se osušio, kako to, u kom smislu pomaže onima koji su u kaboru? Kaže, džeridatu tu sebih, inde sahib la kabr. Kaže, džerida, kaže, donosi tesbih, odnosno grana vlažna, donosi tesbih, veliča Allaha dželešanu, na kabur onog, na čim bude posađena, i dokle god ona donosi tesbih, dok je god vlažna, kaže, taj tesbih osvjetljava njemu njegov kabur. Taj tesbih osvjetljava njemu kabur. To je njihovo tumačenje. Naravno, odgovor na ovo tumačenje je taj da u stvari tesbih donose i suha i vlažna grana. Znači, ispravno da jedna i druga grana donosi, da donosi tesbih Allahu dželešanu. Znači, ali pazi, zanimljivo je da su ovdje vezano, vraćajući na mezhebe, da imamo, znači, dosta učenjaka koji su na tom stavu. Znači, imamo skupinu učenjaka koji su na tom stavu, znači, koji su na tom stavu da ovo koristi. Pisao sam o tome detaljnije tu meselu, može se vratiti. Unutar mezheba, znači imamo dva mezheba koji mustehab je to da se uradi. Druga skupina učenjaka kažu da to nije propisano. Ne samo da nije propisano, nego kažu to je novotarija koja ustrajava na tome. Kako to pojašnjavate? Kaže, jer ako to uzmemo da to bude stalna praksa, to je propis. A za tako nešto, kaže, ne imamo dokaza. On je to uradio u jednoj prilici. Nije preneseno da nekim drugim ashabima, bilo kome, kad su ukopavani, nakon što su ukopavani, obično ljudi kod nas radi nakon što kopaju, radi tu stvar. On je prolazio onako pa je stavio. I preneseno je u tom slučaju. Ni u kojem drugom, i to u slučaju kad je obaviješen da se oni kažnjavaju. Pravi stalno praksu da svakom uradi, na kraju kao, otkud ti znaš biti kažnjavan, možda neće biti kažnjavan. Znači to je preneseno samo za ta dva kabora. U drugim situacijama nije to radio. Da je to bilo propis, radio bi poslanik, radio ashab, nije preneseno ashaba da su to radili. Osim od jednog od njih da je preneseno da je vesijetio. Šta je vesijetio?
da mu se stavi grana na kabur. Ova druga skupina učenjaka kažu da je ovo novotarija. Kako tumači ovaj hadis? Kaže, to je specifično za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je od njegovog bereketa, od njegovog fadla, on je to uradio i zato što je to on uradio, koristit će mu. Kako je poslanik sam obavijestio. A neko drugi da to radi, nisu to razumjeli ashabi, nisu to radi, niti je bilo to njima praksa. I kaže, to se vraća samo na ono na njega što je on to uradio. Nisu razumjeli od njeg da je to stalna praksa, stalni propis. A ovo što se prenosi od Burejde ibn Husajba, da je ono poručio da na njegovu kaburu stavi 2 grane, Ruvijanu prenosi, znači da ima određene slabosti u tome što se prenosi od njega. A od drugih sahaba nikog nije prešao da se to uradio, bilo praksa. On je ovesijetio da to radi. Znači da on to nije radio nekima svojih i tako dalje. Znači ispravno je ovo, Allah zna najbolje, ispravno je ovo na čemu je drugi stav učenjaka, da to nije propisano, da to ne treba raditi, a ustrajavati na tome, smatrajući da je to ispravno, da to koristi, bliže da je to novotarija, da ulazi novotarija. Zašto novotarija? Zato što je sve što se radi oko dženaze, oko mezare, znači to ulazi u ibadet. Sve što ulazi u ibadet i dođeš nečim što nema dokaza za to, a ovo ne može biti dokaz, znači. To radi u jednom slučaju, nije bila stalna praksa, nisi to radila, ashabi niti radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači onda to prelazi, ako ibadet vezano za dženazu, obrede i dženazi ili kaburova, onda prelazi u novotariju. I bliže je da je to novotarija i da nije dozvoljeno, da nije propisano. Uglavnom, ova stav koji smo rekli na čemu je skupina učenjaka, da je mustehab, to su potonji učenjaci u 2 mezheba. Potonji, što znači nisu prvi bili. Imami mezheba, niko od njih to nije rekao. Osnove mezheba nije, nego od potonji učenjaka, a potonji učenjaci u mnogim stvarima su ovako znali pripisati i staviti da je to od mezheba, a na tome nije bio mezheb u osnovi. Za mnoge stvari. Dovoljan je primjer oko učenja nije ta ne vidite jednu salije lillahi ta'ala, pučenje nite, znamo da 2 zvanična mezheba su na tom stavu da je to musteha, prouči nijet prije namaza. Koja 2 mezheba? Hanefijski, šafijski. Kod njih je donijet nijet riječima musteha po mezhebu. Koji mezhebu? Zadnji mezhebu, na čemu se skrasio mezheb. Prvi učenjaci, niti to rekao imam Šafija, niti to rekao imam Ebu Hanife, prenosi se od prvog kojeg se prenosi iz Hanefijskog mezheba, to je od Muhameda Hasana Šejbanija, od njeg se prenosi. Da je dobro da se prouči. Da ne bi profulo u nijetu. Uglavnom, znači ispravno je, pazite ove mesele, znači mnoge stvari što se pripisuju mezhebu, znači uvijek se treba provjeriti da li je to rečeno od zadnjih učenjaka mezhebu ili su prvi rekli. Mnogim stvarima. Takvih primjera imate koliko hoćete. Po pitanju toga, da jedan stav bio mezheb na početku i opće poznato, pripisuje mezheb, a onda dođu učenjaci poslije toga donesu jedan drugi suprotno tome. Kod Hanefija je recimo nije dozvoljeno, nije ispravno da se naplaćuje imamet i da čovjek bude imam i da bude muezin. Da se ne smije uzmati plata za to. To je haram, zato što su to ibadet. U hanefijskom mezhebu to je haram. I to je opći stav mezheba. Hanefijskog i hanbelijskog. A onda potonji učenjaci jednog i drugog mezheba kažu nema smetnje. Dozvoljeno. Što? Pogodnik će niko da bude imam i muezin bez toga. Ne možeš naći ljude koji će dobrovoljno da rade. Onda kad neće dobrovoljno da radi, šta će? Moraš mu dati nadoknade. A onda što mu daješ nadoknade za vrijeme utrošeno? Pa i ovi su prvi rekli za vrijeme. Ne daj mu za ezan, što klanja i namaz. Što klanja i što ezan uči, nego dadnu mu za vrijeme koje troši i veže sebe za džamiju, za mjesto. Tako se vraća opet na 2 stava mezheba Šafija i Malikija, na čemu su oni bili da je u osnovi to dozvoljeno, jer mu ne plaćaš ibadet, nego mu plaćaš njegovu vezanost za to vrijeme koje troši na klanjanju, koji se veže za to vrijeme da to bude. Duga tema. Uglavnom ovo pojašnjam zbog toga jer kad se nešto pripiše mezhebu da je pogotovo te sporne neke mesele uvijek treba gledati znači kako je bilo početkom mezheba u prvim stoljećima, a kako poslije na čemu je završio mezheb. Ovaj hadis završimo sa njim. Znači hadis govori o tome o rahmetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu također nije spomenuo ko su ti ljudi koji su bili u kaburovima.
sa ciljem, znači nije mu bio cilj da iznosi njihove mahane, nego da iznesne kaže ovdje se nalaze ta dva lika, znam ih. Nego sakrio, znači ova dva kabura, znači kažnjavaju se oni koji su u njima, vjerovatno su oni koji su bili tu znali o kome se radi, međutim to je sakriveno. Znači treba sakriti, napraviti taj takozvani sitr, mahane, nedostatke, drugi ljudi treba sakriti, ali ako u pitanju propis, može se propis pojasniti i na drugačiji način. Hadis ukazuje na jednu vrlo bitnu stvar, ako je ovdje došlo da se kažnjava zbog mokraće, nemarnosti i nepažnje prilikom mokraće, postavlja se ovdje pitanje, da li se ovdje misli ovo što je vezano za mokraću? Da li je ovdje uslov i šart da se ne vodi računa o čišćenju namjerno ili nenamjerno? Ako je nenamjerno i to se desi, ne imaš grijeha i nećete zakazati ova kazna. Ako namjerno, onda ćete kazati. Kako se tumači ovdje u hadisu? Šta mislite? Ima li ovdje veze namjera? Ili ne ima veze namjera? I kako se hadisa razumije? Kako se razumije? Mora li biti namjera tu ili ne mora biti namjera? Znači, mora biti namjerno da je nemaran, jel? Ne, zato što u jednom rivajetu došlo čišćenje, u drugom prskanje, nema se čovjek slučajno navesti. Ne govorimo slučajno, nego da li on ciljano nemaran ili se on trudi da uradi od sebe pa ostane mu nešto. Potrudi se da se očisti, da se zaštiti od mokraće i ostane mu nešto. I ostane mu. Jel tad ima potpada pod ovu prijetnju ne potpada? Znači, riječ je ovdje o osobi koja ciljano, znači nemarno, znači svejedno vodi onako onaj. Znači, ali onaj koji se potrudi da se očisti, ali ne opet onu krajnost bolesničku, nego potrudi se očisti što je regularno, međutim desi se da mu, ali, znači, ne možemo se desiti da stalno ostane. To je nemarnost, kad ti stalno konstantno ostaje. Da ti nekad se desi, to se može desiti, ali da stalno bude, da stalno ti ostaje, to ukazuje na nemarnost. Ovaj hadis govori o jednoj bitnoj stvari, oni su učenjaci dovodi u poglavlju, šta koristi umrlom od dijela živih, pa su bacili, oni koji smatraju da ove grane koristi umrlom, pa kažu, to je dokaz da ulazi ovo. A ispravno rekli smo da to ne ulazi u to, a tema o tome šta koristi umrlog dijela živi, vi znate poznato razilaženje među učenjacima, mezhebima i tako dalje. I s ovim smo završili komentara u današnjih hadisa i umdetul ahkam, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kraća. Andalusam